Apay nga itala nga lukatam tiri daw. Itayak pa'y ngagtuktuk daw. Ngam nagbayag ka ng ilukat. Ah! Antay ko. Apay nga agsipat ka ngay. Apay nga nagbayag alinukatam tiri daw. At dalalakim di taunag. Ay na, aday ta ka manan. Nala, sumrakakit din. ay amom mata kay may masan titurog iti kastoy nga oras. Apay aya narabyan ka manan na si Mangpait. Naggapo manan aya. Awan bibiyang mo. Tasan na sikat di mang bibiyang kanyak. Aniya. Ala, isaganam di pagsukatak. Darasat. Ay, sige. Mabitla ang lakay. Aglablabos kayon, tatang. Bakit ni nanang ngam parigatan niyo pa'y laang iti kabil? Apay, hindi kay maasyan kan kuana? Manipod adan puot mi. Kastan ti makitkita mi kada kayo. Kakaasi ti nami iti pampamayan nyo iti kabil. Nakarit ko na yan, hindi. Anyat pagtangtangsin mo ya. Ha? Laglagi po nyo. Asyak pa'y lang ti paggapgapuan ti lamlamutin nyo nga kakabsat. Iso adidak tangtangsitan. Sukir ka nga anak. Damagan nyo di tabagiyo. Nuape akas tuyak kada kayo. Nagsweldo kan lakay. Wan, ngam ada pangaramatak iti sweldo. Awan bagas tayon. Kapay lagumatang iti kinilaw. Aginot kayo mo ngamin Diyo pa'y pampanunutin mo tirigat kong agtrab-trabaho. Narigat ti trabaho ti janitor, rakas kanya. So di kamot agbalin agastadura inday. Ay, dagiti mo't la importante aba nagtigat-gatangak para dito'y balay. At to'y tili magasot. Kapay lagumatang iti kinilo abagas. Tadyak pa'y makagatang iti may sakaban ita. Sige, tarumwara kita. Ikat papanam nga'y katawang matrabaho ita. Inak mo't agaliwak saya. Inak agrelax. Nay, at dan sakit di manan sa balingar aramidon ti asawak ka. Kastoy nga minta aramid na idi adda babae na. Tunggal sweldo. Basit titid na kanyak. Oh, sapay ko ma. Nasaan apod no ti atap ko. Apaman ang makastrikak iti trabaho. Nanang, panawan tayo ni tata. Anya, ay saan Apay panawan tayo ngay. Kaasi ti amayo. Ti bagiyo ti kasyan nyo, nanang. Wan mat ngami nanang. Imbak-bakit yun ti panangkabkabil ni tatang kada kayo. Kin oray da kami nga anak yo. Iraman na akabilan. Manipod addan puot mi. Kastuin ti na matangan mi. Sana bali nanang. Tanaka-playa ko niti trabaho. Sapay kong mata maawat ak adagos. Uray siyak nanang. Makastra ka kung iti trabaho kinton umay alawas. Anak ka. Panawan tayo ni tatang, nanang. Intay to makipagnaid ije balay dalulo. Apay nga itakalaan. Nagturturogam iti talo arabe lakay. Aglisi ka man, sumragak. Naggap-gapwam, kunak. Apay aya damagam amin na papanak. Lakay kin bakitan. Awan ko man ti bibiyang mo kanyak. Tasaan kamutin na pakibibiyangan. Agasawa ta. Pagrebe nga kamamuan no sa dino ti papapanam. Kanuan niya tararamidam. Naturugak itayan ti babaek. Aniya? Anya? Napnag kan, indang? Inday gayam, sorry. Anya? Napnag kan, inday? Babae manan. Apay ayadi mo sardang tikas tang aramid mo. Kaano agbaliw ka? Anya nga rod? Talaga kasta. Nilasag ko siguro na. Aganos ka. Tanakiasawa ka itinapigsa ti apil na lalaki. Awan basol ko nita. Ta isuda mo iti kumput kanyak. Anyat mabalin ko ngay. Aginggat ka ti panagtutuok kan panagpaspasakit mo kanya. Ay na, bakit kan? Di ka pala na irwam ti kastoy nga naramidag. Awawatin na kadilatan. Sige,
Tanay, nakagtrabaho. Umayak lag pelas. Pangasim, agawid ka dito numalpas ni trabaho. Sige, sige. Makitan to. Unta rumwarak. Papanan niyo, nanang. Kuni, rabiin. Ay, inaksukunan ta amayo. Amang ano saan manan nga agawid. Baybayan niyo, nanang. Lakayin ni tatang. Amuna ti agawin. Day tangarod ti pari ko ti dya amayo. Lakayan nga magduduma pa'y ti pagawawidan na. Mapmapan pa'y itayan ti babae na. Di yu baybayan. Surot-surotin niyo mga ngamin. Laklakayan nga mawan pa'y husto nga ramid na. Saan kumamatakas ta, anak ko? Uray kas dyan ni tatang yo. Amayo lata day jay. No awan ta amayo awan kayo umot nga anak me. Sorry, nanang. Kasjay mga ngamin ti ramid ni tatang. Di yu pa lang ngamin baybayan. Parparigatan nyo lang ti bagbagiyo. Day jay ang dasawak. Simrak iti day jay restaurant. Ay, partakak pa'y timag na. Tamang ano jak masiputan. Ay, day jay. Ha? Adda babae iti ayan tilamisaan anapanan na. Inagkan na. Nagitiawanan bain. Wanan kayo ay tibain. Aga-agaw ka babae. Anay ko, darling, tulungan mo ako. Gusto na itan, Inday. Umay ka man. Di ka mangibabain dito, ya. Umay ka dito, Tibok ko, masaksakitan na kanay ko. Mangibabain ka. Agawitan! Diyo'y kabit mo, dadadangay sakit mo. Sige, hagdan na kayo na ti babae. Wen! Ni Miriam ti dinak! Taiso ti ayatak! Baybayamon ti asawam. Agbiag ka nga uriawan ti asawam iti dinam. Adama dagiti anak mo. Wen mat nga mi, nanang. Andan trabaho mi iti kabsat ko. Da kami ti makaammo kada kayo. Ay, bindot ko na ito'y. Pinalubusak kinangagdan na. Ngamjak gayam kabailan. Kabailan yun, nanang. Panunutan nyo dagiti agkakamading ugali ni tatang. Ti kanayon apan ng pagbabain, kan panang kabkabil na kada kayo. Kan kang runaan ti amin, ti kanayon apan nagbababain na nga uray lakayan. Imposible adiyo malipatan no panunutan nyo ti kinaulpit na kada kayo. Ay ayataglat ta ti amayo anak ko. Sinalit kindi, day tangayat-layat. Imbak-bakit mo nga menti kinasukir mo kay. Tatang. Sukir ka, hindi balasang ka. Saan miya kaya ta Nicolas ti pakiasawam? Nga manya tinaramid mo. Lakitaray ka kinkwana. Kanya nga itinapasamak. Nagtutuok ka, itisidong na. Sayta, tabakit kan. Nasukir ka lata. No di na kan kayat Nicolas, baybayah maun. Palubusa maun. Takasi ka lang ang isang sangit. Jakmut nga ron kabala na mapuko ko asawak tatang. Ay ayatek, isutibiyag ko. Kat, da kami nga anak yu. Saan da kami kadi apat-patgan, nanang? Ipatpatag kayo, syempre. Sa bali latamat ti panang ipatag ko iti amayo Diyak kayat ngagsisina tayo. Ti kayat ko, si bubukan lata ti pamilya tayo. Nga uray lipliputan na kayo ni tatang? Agbalbaliw tumutla ang damayo.
Nanang, idi pa'y la kumaan nagbaliw. No talaga nga adda pa noon. No talaga nga adda plano na nga agbaliw. Ay sus, sika ti agbaliw, Inday. Baliwam ti kinamartil mo. Surwam ti agbalin na natibkar. Lumaban ka! Apay nakaimpaki kayo. Papanan nyo, nanang. Inaksorotan ti amayo. Anya? Di mo't nagsaritaan ti unti maipapan iti dayta. Wan, ngam sa anak nga ro na makaturturo anak ko. Kaya't ko ang makita ti amayo. Nanang, asino ti pilihan nyo? Ni tatang wano da kaming anak yo. Nagmayat lang nga ro ti biyag tayo, tawanan ti mangululpit kada tayo. Ti kayat ko, agdadan na tayo lata. Sige, makaammo kayo nga rod. Mapan kayo no kasta ti kayat yo. Agawid ka, Inday. Nalpasan ti amin kadata. Pangaasim, agawid tan ije balay. Kailiw da kan dagiti anak ta. Yak kayatan ti agawid kunakmay. No kasta nga rod, ag naudak matan ditoy. Anya? Darling, apay na adat to'y daytan na babae? Apay, agreklamo ka? At damat karbangak nga agnad ditoy. Tate asawak tagbaybayan iti abang yo. Ano? Inday, pumanaw kan! Darling, hayaan mo na. Kung gusto niyang magnaad dito, okay lang sa akin. Ha? Sigurado ka, darling? Oo, darling. Pero sa isang kondisyon, maglaba ka. Ne, murang lang tasawak ti labaak. Labamat ta murang mo. Uy, kaya nga nandito ka? Para may paralaba at para luto? At para linis? Magrereklamo ka? Gusto mo, ipulong kita kay Kulas? No di mo kaya't ti mapapanaw dito Aramidam amin na trabaho. Naglaing kan? Asino ka kumamang manmandar kanya? Kabit na kalaang ti asawa. Oo, pero ako ang mahal niya. Sorry ka na lang. Wala kang silbi. Walang silbi ang original na asawa. Kung hindi ka naman niya mahal. Aniya? Apay nga gimimpake ka. Papanam, Inday. Agawid akon. Diyak kayatan dito'y. Nauma akon. Nay, awan mo't dagas nga aramidakin ka. Sinardangan kamot tayo nakabkabilan. Wan, ngam nabannog akon. Diyak kabaulanan nga imatangan ti pananggulgulib mo kanyak. Iso nga agawid akon. Huston, nadudugo na yan ti pusok. Agkapsotak ko na yan. Kitmakamu ka. Saan ka mo't papanaway? Ngamno ko na mapumanaw kan. Addakin ka na ita, Inday. Magman, nagawid kan, Inday. Wan tatang, naamiris ko. Napatpatagayam nga amang dagiti anak ko. Ngam ti babairo nga sawak. Mas dawak mo't ngaminkin ka. Isukat mo kit dagiti anak maun. Itisan mo mo't akapkapin anaw. Ayat lang arunan ti biyag mo. Itisidong dagiti anak mo. Tasan da kamot baybayan. Iswadikan pumanaw. Inday, baybayam di asawam. Inday, agsubli akong kinka. Ha? Pakawanan na kuma. Inday, asawak. Agbalbaliw ako. Ala, sumrak ka. At dadagiti anak mo di taunag.
Isuda ti kasarita. Nanang, nagbalbaliw ni tatang. Pakawanan niyo kuman. Kapilitan na nagbaliw Tapinanawanan ti kabit na. Kan masakitan. Nanang, di mo't ay ayatan niyo launay ni tatang? Idi dayta, ngam saan itan. Agam sige, mapakawan kumatkit day. Apay kumaajak pakawanan kat amayulat taday chay. Ngam ilasin niyo ti pagturugan na. Jak kayat akay da. Nanang. Inday, sa anak to ang mauma nga agkid daw iti pambakawan ken ka. Nagbabawi ako, nagiti nararamid ko iti kalabas. Sapay ko mapakawan na. Di ka madanagan. Napakawan kan. Ngamjak kayatan ti makidanakan ka. Ay, Di ka madanagan, taited ko ti pamalubos, ngagnaid ka manan di ti balay. Ngamlading itag, no saan na nakasi ti sigod ti tratok kan ka. Inday. Panawan to siguron ti makaibaga no may sublik pa ti sigod na panagayat ko kan kawan no saanan. Ulitak, napakawan kan. Agnaid ka manan di ti balay. Ngam saan na nakasi ti sigod ti tratok kan ka. Sabay ko matabawatan nak. Tagapumatla iti aramid mo. Nuapay nagbali na nakastoy ti riknakan ka. Ti sigod agumay gayab-gab apanagayat ko kan kaidi. Kas asawak. 5 biisitan. Kat nagbali na nakas na yelo. Ti kalamiis na. Maawatan ka. Kat aklo na. Tanyaman agasat ko kenkot. Nakasagana nga aguray. No kaano ang may sublim ti sigop arik ng kanya. Nga asawa. Nagkasang ti panang panaw mon kada kami. Kaili da kaunayan, mami. Dilin, balasang ko. Adoy, intimplaan ka itigatas mo. Agatas ka, sakbay amaturog kawan. Agyaman na kiyaya. Inumom amin day tawan. Kaya't mo tayalaan ka ititinapay mo? Saanan, yaya? Yaya, itatanatayan ni mami. Pangasiyo ko matasan na kami apampanawan ka ni Manong ko, Mark. Saan? Apay kumapanawan kayo. Katamok mat amas kasapulan nyo ti serbisyok ita. Tawanan day di mami yo. Agyaman ako na, yaya. Among matasan kayo nasabsabali kada kami. Tamanipod ubing kami. Da kayo tinang tartaripato kada kami. Tadakat nga rod trabaho ni mami, edi. Wen, nagbakbaketak abalasang gapu kada kayo. At da edi mayata mga sawa kanyak. Nga mas pinilik ti pagrebengak kada kayo. Tanakasing-singpet na di mami yu kanyak. Agyaman na kiyaya. Iso adi kay madanagan. Saan kay to apanawan apulos, Jilin? Pagserbihan kayo, aging gat kabailak. Jak pa'y nagsweldo, yaya. Iso nga orayon nyo, ti sweldo yo. Wen, Mark. Kinuan gayam. Pakilabam to man tay kabarbaro abag kan kawis ko. Jak kaya ti angot na. Iso alabaam. Wen, ikam iti ado a fabric conditioner. Wen, Barok. Sige tarumarak. Mangan kayon ton. Tamanganak itiruar. Saan dakon nga orayan?
kasta? Saan anang tad ni Manong iti pakitsendayo, yaya? Saan? Saan kanupay mo't anagswildo? Anya? Ay, jak mo't lang amin makasapulon iti panggadak, yaya. Sana bale. Ta makasapul kan tulat ta. Adda pa'y mo't kwartak. Gimata nga kiti si daan ta. Anusan ta pa'y laang ti itlog kandilata, ah. Ta isumutlat magatang di ta store. Ay, ala, pasensya kayo, yaya. Kababain pa'y kit din kada kayo. Da kayong taggasgastos para itikanan tayo. Ngambayan nyo, tano makasapulak iti trabaho. Bayadak to amin nga. Ay na, saan mo na panunutan dayta? Basit laban nagdayta, Jilin. Ala, mabitlaang tagawa kunwan tamangantan. Saan ta kanon nga urayan ni Manong mo? Tamangan to kanon ni Jarwan. Mangan ka lang, Mary. Hindi kag babain. Mark, kanayon tamangan iti restaurant. Ngam di kapsat mo ngay? Nangangatan? Ay na, ado ti makan ni balay. Makaamuda mo tin ang agluto iti kananda. Adamot di yayaming agluto. Wan, awan trabaho di kapsat mo. Saan ka di? Mangiti ikaw talangan iti kananda. Saanan, Mary? Mangantakit din. Di mon panunutin di kabsat ko. Tado ti makan ni balay. Mangantakit din, Mary. Ay. Uwan gayam. Kasano ngay? Agdin nata na. Mark, saan tapay mo ta nagkasar? Maudin na ita kasar. Tagurnong tapay iti pagkasar ta. Basta agdin natan. Tapno saan da ka na maagaw kanya, Mary. Iawid ka ni balay mi. Uwan? Sige. Makamuka, Mark. Agnaudin dito'y balay ni Mary, Jilin. Ha? Ngam, saan kayo pa nagkasar, Manong? Saanin ta kasar-kasar, ading? Anya? No adda maurnong mi apagkasar mi. Agkasar kami to. Ngam no awan maurnong. Oray saanin. Agdin na kami latan. Anya? Sana bali, nasingpit ni Mary. Patsyak ang makaawat da jay. Ha? Imbis agastusin nga ipakan karag iti tao. Urnungan kit di. Isu asi ka, Jilin. Agawa am tagsapol iti trabaho. Tapno makatulong ka iti magastos dito balay. Jak kabailan no siyak amin. Kasanon nagsikugton ni Mary. Nakarkaron na marigata na. Dagiti bayad ti bills dito balay. Sweldo ti yaya. Paggatang iti bagas, ganda dumapay. Sige, Manong. Di ka mandanagan. Barang makastre ka kung iti trabaho. Kat makatulong akmatan ka dagiti magastos dito balay. Nay, nagunagmuday taasan na ayan. Balasang ka. Yaya, saan na ka naawat iti trabaho? Ala, saan abalay taubing kapay? Saan ka mapukawan iti namnama? Kaungat nakmanan ni Manong numaamuan na saan na ka naawat iti trabaho. Ay, kat ilawlawag mo ah. Talaga siguro asana para kan ka na at trabaho. Yaya, nalabit, at dapat agurure sa bali at trabaho para kan ka. Di ka agkaan at taubing ka pa imat. Ni Manong ti sana makaawat, yaya. Sapay naglaing agpangag no daduma. Ba nagapakasaksak-tak. Ala, awawatam latan ti kabsat mo. Kasla di ka nairwam ken ni Manong mo. Kasya talaga ati panagniw-ngiwat na. Iso pasensya am latan. Tulungan ka naglaban, Nana. Ay na, panawan nak dito yan, Mary. Siya kon, tanay, malamisan ka. Tulungan kayo, Nana. Kasi kayo man. Oh, Mary, apeng adda ka dita. Ay sus, tumakder ka dita. Taniyaya ti makaam mo dita. Masikog ka. Ang mga numalamisan ka. Huwag mo't ngamin, Mary. Ala, panawan nak dito yan. Ala, ingka ginanan, Mary. Aywanam ti sigog mo. Diyak kayat nga dadakis ang mapasamak iti agbalintong anak ta. O sige nga, Rod, Mark. Yaya, masikog ni Mary.
Masapol yorno nga ti pagpas ngayon to. Kain ado ti babayada nga utang ko. So di ka pala makasweldo ita, yaya. Ha? Ay, nagrigat laki din na ti biyang. Eksakto lang amin ti sweldo. Kurang pa eh. Din tumulong di kabsat ko. Sige, okay lang. Nairuamak mo to na sana masusweldoan, Barok. Kanawan mo ti paggastusak. Libre amin ti kanak dito'y balayaw. Iso nga okay lang. Andaman kanawan ti swildok. Ayos lata. Ang yaman na yaya. Man nakaawat ka talaga. Pasensya ka na. Ikararag mo abumak na. Tapno masweldoan kan, yaya. Ala, kasanungatan. Agsakit kayo mata niyaya. No kaano mat nga umadayo akon. Isumot ti panagsakit yun. Ay na, agimbagak tumot laang. Agandad ka itiya adayo ma. Nuapay mo't kami na masapol nga gabrod ka. Ado mo't ti mabalin mo amastrakan di ti pagilyan tayo. Kasapulan, yaya. Tapno makatulong akon iti kabsat ko. No adaman trabaho ang masapulak dito eh. Awan mo't permanente. Isa pa dasak tigasat ko iti balasiw taaw. Anyamot ting. Sumangpit na tao, awan pa'y naluto amakan. May na, pasensya ka, Mark. Maulawak nga minatumakder. Kan nasakit doon ay tisikit ko. Kunak nga'y karigatak tiyag trabaho nga talaga ajak kabailan. No kastamod la di kan makatrabaho. Agawid ka na di probinsya ayo, yaya. Ha? Ay, Awan mo't langan ti may tulong mo. Iso pumanaw ka. aniya. Lading itag yaya. Ngam saan ka amasikaso dito balay. Iso asa pulam dagiti kakabagya medyo lugar yo. Tagkamang kakadakwada. Tapnod na mga sikaso kin ka. Pasensya kan, yaya. Awagak man ti kabsat ko. Saan arumbang tinaramid na iti yayami? Anday ta. Nagringan iti bangir alin niya. Hello. Hello, Manong. Api-api na panaw mo ti yaya ta di tabalay. Sa dino ngayon tayan na ita. Ay na, Jilin. Saan mo kabagyan day jay? Di ka lang na asyan matan kan kwa na, Manong. Arig na may kadwan nga inata. Adumit siguro ti kabagyan na jay lugar da. Jak maasikaso. Tamumod nga dan anak mi iti asawa. Itatasaanan na makatrabaho ni yaya. Pinapanaw mon. Anya ka matan, Manong. Pauitan nakman kayo di ti kwartam. Tani, ado ti babayada. Tulungan mo ti ka anak ma. Mangtad ka iti gatang iti gatas. Kawes, kandad dumapay. Tani, kanayon kami ang maibusan iti kwarta. Nangruna kat private school ti pagadadalan ti ka anak ka. Kita akto, Manong. Adang amin ginatang ko alote. Katjak pa nabayadan amin. Kahit di na kon pauitan, kasta ka di. Imutan na ko nakabsat mo, Jilin. Sana kasta, Manong. Ngamno ka dagitoy. Jak pa'y lang makapawit. Sige, saan no saan? Manipod ita. Di kan pakibiyangan. Basta di nakmatan pakibiyangan. Di ka ibingayan iti tawid ta iti day di mami. Kukwak amin na jay. Total, siyak tinakainaganan amin na sa nikwana. Di kan ibingayan, Jilin. Anya? Hello? Manong? Talaga sa bali ti ugali ti kapsat ko. Nangruna no maipapanan iti kwarta. Kita mo to house inlet ng ilaklakok tatawan. Magustuhan ka di matlaan. Napintas ti lokasyon to'y balay mo, Mark. Magusto ah. Sige, tatawan. Gatangom nga ro din. Kahit pag naidan yun ngay, no ilako mo da ito'y, Mark. Komporminto na, tata. Saan mo na problemahin da ita? Problemak da itan. O anya, gatangom mo yun na saan. Ibagam na di mo kaya. No, may kontak ko iti sa balay. Ras nga minti panangilakok, tata. Tani, kasapulak ti kwarta. Sige, gatangog nga ro da. Hello, Manong. Apay nga ngayon lakom matan ti balay. Ne, apay? Agreklamo ka, Jilin? Kukwak mo dayjay balay ah. Ha? Siyak, tinainagan iti dayjay.
Isungad takar bangak ang mangilako iti dayjay. Wan ngam sayang. Pag naadan yung arudan nga iti pamilyam. Ano, gumatang ka kadi iti sa balay? Saan? Nanginat ti balay ditoy. Gastusin mi mo't lang Tani, awan makukwarta may. Anya? Kat pag naadan yung arudan. Mangkita kami iti pagabangan may. Anya? Sige, tani, rumwar kami bay. Ipasyar mi tanak may. Bye. Bye. Una yan. Kas jay lakalaka na kanimanong ti panangilakonan iti balay mi. Mark, mangtid ka man iti kwarta. Tagbayad ti anak ti di pagadalan. Anyamot te. Kwarta la ka na yun mo ti bagbagam may Mary. Anya nga ron, kat amamat nga awan trabaho. Ay no kastamod lang agawid kayo na di probinsya. Ikuyog mo dagiti anak ta. Anya? Maestrisa ngagpanpanuno. Awan lakad. Siyak amin. Di ka pa'y makatulong may. O sige, yawit ko nga ro dagiti anak ti di probinsya. No kasta ti kayat mo. Weng! Ngam nawan may pauwit ko kwarta. Mawatam ko ma. Tanay, agbaybayadak iti abang nitoy. Agawid tayo nga min di probinsya. Ije tayo ngagnaan. Aglako tayo langan. Agisursuro tayo tagdutuman at hanggang prutas. Anya? Paglakkunak iti kakasta? Kababain. Saanin? Basta agbatiak nitoy. Da kayo lang ti agawid. Anya nga'y, Mark. Agsingira ka niti abang. Talo a bulan na di ka nakabayad iti utang mau. Awan pa'y kwarta, tata. Ay, nukastamot laang. Pumanaw ka, dito'y balay ka. Uray di mon bayadan ti utang mau. Basta pumanaw kan. Tadaw, ti mayat nga gabang dito'y. Maasik ako makanyak, tata. Awanin ti amok apapanan. Sininaan na kong ti asawa. Nakiasawa ni ti sabali. Awan bibiyang kaw. No nakiasawa ni ti sabali ti asawa. Basol mo mutla nga. Tapabaya ka mo't ngamin nga asawa. Tata, ladingitay. Ngam kinaasyan kan iti mano abulan. Napigsa ka pa'y may. Agsapol kay ti trabaho ma. Awan mo't nga ti mangawat kanyak, tata. Ta-overage sak ka nun. Ay, saan ko a problema daytan? Basta pumanaw kan, Mark. Pangaasim ko ma. Maulaw at talaga. At tugawak man pailaang dito sa sidewalk. Kaya't ko ti mapanagpa-check up. Ngam awan kwartak. Anay. Mark! Ay na! Mark! Sika ka di daytan! Ha? Iyaya? Si Bibiyag kapay? Ay, unay kan! Ti amom na taya kon! Ay na! Kaasi ti apaw na pigsak pa ititawon ko ang nasurok nga itay. Ay sos! Apay ngay alim makay kan kimutong ka! Anyat na pasamak ka! Kasla ka mo pimpi manan! Laglakayan ti rupa mo! Iyaya, pakawanan na ko ba? Ay na, lipat mo tinapalabas. Awan kanyak day jayon, si kamot. Iyaya, tulungan na ko ma. Nasagit ti tiyan ko. Maulawak. Nakapsutak. Ay sus, napusyaw ka mga agpaysaw. Ay, malala, mapantay sa ospital. Kumusta ka, Manong Mark? Jilin, ading ko. Simangpit ka, manipod abroad. Wan, sinapsapol ka, Manong.
Ngam, jak mo ti pang sapulakan ka. Ti pang kuntakakan ka. Awan cellphone ko. Ading. Kakaasi ak nagdisdis kita riti ka na. Oh, Manong, apay ngamin. Anya tinararamid mo. Naimbag nga rin nakita na kaniyaya. Ha? Kaya't mo asawan. Iso tinang kontakin ka. Agnanaid niyaya iji balay ko, Manong. Idi simang petak manipod abroad. Sinurot ko niyaya iji lugar da. Kat inayabak nga agnaid iji balay ko. Anya? Nukasta? Adan balay mo? Ading ko? Adan, Manong. Kaasi ti Diyos. Nakaipundara kiti pinagpatakdar ko iti balay. Agpaimbag ka, tagawid kanton iti balay. Mabainak ko, ma. Papuskula ko na ropa. Ading ko. Wait, pakawanan ko, ma. Gapot naman naging bubuko dak. Mababainak unay kinkan. Ading ko. Agkabsat ta, Manong. Awan di sa baling agsinaranay. No saan adata. Agyaman na nagsaya at kaunay akabsat. Kasti apa nagkup-kupin mon, Penny? Nakulang matan to uniform ko. Agwa. Jak pa nga min plinansya day ta, Rodel. Yig mo taplan saak. Ay, nalada wakto na. Puro ka mat last minute. Pasensya kan lakay. Pinakan ko pa nga min dagiti baboy. Pinagtumar ko iti agas ti anak ta. Tadapay lang amin uyak na. Ay na, pabaya ka ngamin nga ina. Baybayam ti anak mo. Iso ka naguyakan. Rodel. Ala ante sapatos ko tamapanakon. Sige, mabait lang. Troy, anak, bantayam ni ading mo, ha? Ta isalapay ko biit dagiti linabaak. Wan? Wan, nanang. Sige, mabiitak laang, Wan. Umay ka dito'y ading. Mapanlaang agi sa lapay ni nanang. Agay ayam ta dito, Iwan. Ala, di ka rumwar Umay ka. Ala, natumba ni ading. Kat na itugtog. Ala. Hoy, Penny. Apa nga dapo kong li baby? Natumba ta, ipilit na ti sumurot kanyak. Nagisalapayak ngamin iti binilag. Anya? Pampanawam ti anak ta nga ure awang kadwana? Ada ni Troy akadwana ngam syempre. Nalukmag ni baby. Iso adi na mabagkat. Anya? Troy! Umay ka man! Apay ka di, tatang. Anyat inaramid mo ka ni baby. Induron mo, anya? Ha? Ala, saan, tatang? Natumba kat na itugtog. Umay ka man. Umay ka man. Ha? Anay Ito ko. na minsan. Bantayam ana imbag ti ating. Wan! Anay ko. Wan, tatang. Rodel, di mo masamasan ni Troy. Masaksakitan. Isakit mo launay nga minday tanganak mo kada. Imbis nga ungtam, tapno amuna ter aramidin na. Rodel. Hala, panawan dak ito'y. Tama estresak ang makakit-kita iti panagrup-rup ayo. Nanang, adaman kasarsaritan ni tatang ejay cellphone. Ala, bye-bye ni tatang mo. Gayem na siguro day chay. Hani mati ibagbaga ni tatang. Ha? Bye-bye amon anak ko. Hani siguro at tinagan ti gayem na. Ay, at dagayam nagan ahani? Uwan na anak ko. Adan to pa'y darling kas kada love anagan anak ko. Isabay-bayam ni tatang mo, Wan.
Uwan, nanang. Masadsadutak nga ro din ngagtrabaho, hani. Di agsardan ka niya agtrabaho, honey. Pangalak nga iti kwartak, awan trabaho. Abi, hani. Siyak di makaamukin ka. Di ka madanagan. Kababaymot kan ka, ah? Pagpainam ko ma. Kasla kalasab sa bali. Hani. Idod ko ti kasapulan yu. Basta sinaamon ti asawam. Saan na mabalinday tang ibagbagam, hani? Ngamin, ipanaw na ti anak ko. No sinaak ni Penny. Ay, Rodel. Saan na bali? Taure maamuan na ti maipapan ka data. Awan maramidan na. No sana makaanos? Hindi pumanaw. Basta siyak laang nga rutilab mo, ha? Wen, kunak lang arudan. Si kalaang. Awanan ti sa balipay. Rodel, aldawan. Agring ka. Maladaw kan iti trabaho. Anya kamatan? Disturbo ka iti turog. Maladaw ka nga ron iti trabaho. Sana ko nagtrabaho. Nagikada ko niti trabaho. Anya? Panawan nak dito eh. Tayo tuloy ko ti maturog. Alaunan sa ngaminan iti nakaturog ka. Nagbabad ka man ngaminan anakin inawag iti day siya babae. Kat, nagreklamo ka? No di ka makaanos, di pumanaw ka. Ngam ibatim ti anak ta. Ni Troy lang ti kuyog mo. Ta saan kumat nga anak ti anak mo? Rodel. Sumungbat ka! Maaklon mo, asumapulak itinayon mo. Kabalam ti agbyag nga awanak. Abay, ada ipakan mo iti anak mo. Nga awanak, iti biyag mo. Nagsakit mo't nanti pa nagsasaom kanya. Hoy! Saan ta nagkalay sa Penny? Iso nga awan laban mo, kan awan kamat mo kanya. Ipagpagapok lang iti anak ta. Iso adundunaan ka! Nakitak man na hindi pa nagkuyog da Rodel kanti babae na. Nag-shopping da ijay mall. Uwan tata. Nagadutin sangpet na kagawaan da iti anak mi. Apay ngan anusam ti makidindin na iti asawa. Ket lantaran ti panangisuksukat nakin ka. Tata. Sa bagay, saan kumutki di arik na tirik nam? Isu amawatan ka. Isu na laeng ta. Maasyanak kada kayo nga agiina. Awan nga min mas no apapanan mi. No panawan mi ni Rodel, tata. Ulila akong adamang. Kan awan kakabsat ko. Kat timot amati inauna nga anak ko. Jak matan mapangnamnamaan. Tandakit nga ron sa bali a pamilya na. Ay, balasang ko. Iso ajak mabalintag reklamo iti anyaman nga aramidan ni Rodel. Tanawan ti asawak. Agbisin kami nga agiina. Napanan ka din ni tatang, nanang. Tsaka mo anak ko. Kanayon mat nga awan dito'y balay. Wen, tada siguro napataga na panan na, Troy. Mabayag ka di iti papanan na? Ay, tsaka mo anak ko. Amang ano inton bigat, wano inton maminsan abigat pa iti awid na. Ay, mayat garod, nanang. Ha? Mabutbutang gamin kan ni tatang. Unget nga unget. Makikitutak no bugbog kawan nak. Ha? Ala, awawatam latan ni tatang mo, wen. Nabannog siguro, iso nga umanungat. No at dabindot ko. Kanayon na nga ibaga nga imala ka no idipudpud no nga amak. Ala, di mo na ikan kano ni tatang mo, Troy. Ayan gamin jay pudpud no nga tatang ko. Napantayumat ko maiti ayan na nanang. Baka nasingsingpet ngam ni tatang. Anda iti adayo a lugar. Anda ngamin sa bali a pamilya na. Iso adita mabalinti mapan ichay, anak. Nanang? Basta agsingsingpet ka kanayon, Juan.
kan agagagat ka. Oh, isimpam dagiti ginatgatang ko a groceries, Penny. Wan, Rodel. Kumplito na kita na. Awanan ti problemam. Uray ti gatas ti anak ta, adaditan. Nagapuam ka di. Ijayan da abi, iso ti gimatang kada kita. Anya? Kan kayat na ti magpasyar dito balay, takayat na amakita ti anak ko. Oy, di mo sup-supladaan o may dito ni abi Pakitami ti nasayaan. Tane, adu ti maitultulong na kada tayo. Uri jak ag trabaho, mabalin. Taad na ni abi amang ted kadagiti kasapulan tayo. Nene, di ka man agsinasinay dita. Ulitak nga ibaga, Saan ta nagkasar? Iso adi ka kun direklamo. Ano di ka makaanos na waya ka itiri daw? Mabalin mo ti pumanaw. Rodel. Oh, anya. Makaanos ka uno saan? Sungbatan naktapno amok ter aramidag. Uwan. Makaanusak. Nasayat. Ayawan gayam, dalo sa man ti may sa asilid ta mga no umiyan ni abi ditoy. Anya? Saan kumamutan na? Api anas ka na paturugam dito iti babaim. Ne. Unak mo't adi ka agreklamo iti anyaman nga ramidag, Penny. Apay, no awanak, agbiag kayo aya. Di ka katagyaman. Tano saan agapo kanyak? Nalabi, agkatang-katang kapayla ko maita. Awan kumati umno apagyanam. Rodel. Iso adi ka man kung direklamo. No adda sumangput a babae dito'y balay. Tabalay ko daytoy. Awan bibiyang mo. Wen? Mawatam? Hello, sis. Kumusta? Okay lang, sis. Anyat nagan mo itayan? Abi, sis. Kasta ka di. Nasaya at matata pimasyar ka dito'y balay. Aywan, takayat ko ang makita ti anak ni Rodel. Naglukmagnot gayam at talaga. Naglungpo nga ubing. Uwan, abi. Ay, gayam. Inka gumatang iti sidaan tayo, sis. Asensya kan tasikan ti baunek ang makipalengke. Okay lang, sis. Awan problema. Talaga anasingpet ti asawam Kunak tumatkan ka. Paspasurot kanyak dayta. Di na mabalintag iskandalo. Tasan kumat ngayong kasar. Basta tay karim siyak ti pakasaram. Wen, talaga sikati kayat ko nga idatag iti altar. Tas sikanti maudi a babae iti biyag ko. Kat apay di mo pa'y lapapanawan ni Penny ditoy. Total, balay mo matay toy. Diyak nga rudmet kayat nga ipanaw na ti anak mi, abi. Sana bali. Okay lang matkan kuha na ti kaadam iti biyag ko. Oh, kas makita met. Agduma ti silid mi. Honey. O niya, maturog ka dito'y balay? Sure, honey. Ha? Nanang, agsangsangit ka? Saan mat, anak ko? Magsangsangit ka, mat. Saan? Ala, ituloy mo ti maturog. Wen? Apay nga rod nga dalwam. Ang kaagsangit, nanang. Makasangitak nga agsangit ka. Saan mat? Agsangsangit ak ayak at saan mat? Nagsuyaabak lang amin. Iso nga dalwak, anak. Nanang? Ala, maturog ka nwen. Ituloy mo ti maturog.
Sis, ibagamlaang ano ada ka sa pulam agatangan dito'y balayo, tamang tudak iti paggatang yo. Di ka agbabain, amukmot nga awan kwartam ket. Iso adi ka agbabain nga agkidaw iti kwarta kanyak, okay? Tani, oray ni Rodel, awan trabaho nan. Sige, tainak paglaba, Abi. Okay, sis. Ay, kaanon to nga ta pumanaw dito'y dayta a babae. Tapno mabukod ako ni Rodel. Ay, di matla mauman. Nakaluto kan, Penny? Dandanin. Nagbayag kan? Mabisin kamin kani Abi. Wen, makauray kayo. Ne, apay? Agdabog kamatan. Ada pagkarkaret mo, ha? Maumakon. Diyak kabalanan ti kasting araramidam kanyak. Iparupam launay ti panangisuksukat mon kanyak, Rodel. Diyak makaanosan. Di ka makaanos? Anya pa lang aruter aramidam. Pumanaw ka na. Wan! Pumanaw kami iti dayti nga impyerno! No pumanaw ka, pangalaam nga rod, iti ipakan mo iti anak mo, aber. Awan mo trabaho. Uray matay kami iti bisin. Ano sa kuntag bisin? Ngamtiag na nayo na masaksakit anak. Diyak kabakla na, Rodel. Sige. Adakan ka na pumanaw kan. Basta di mo alaan ti anak ta. Anya? Ni Troy lang ti ikuyog mo. Sana mabalin. Siyak da karbangan na ni baby taubing pa'y tanak ta. Sana mabalin. Ilaban ko ti karbangak. Uray awan makukwartak. Uray tagtagibas si tanak. Tawan kat ngarot kwartak. Kabalak nga ilaban dagiti anak ko. Basta alak ni baby. Aniya? Ang damat ti babaim. Ibagam kan ko na. Taipayan na kay ti anak. Tapno damat aywanan nyo. Mabisin ako, nanang. Nabanugak amagmag na. Mabitlangan ako Gumatang ta itituron kan palamig. At dapay matbasit akwartak dito Papanan tayo ngayon, nanang. Kasaritak ti kasinsin ko. Tanumayat, makipagnaad tayo pala iti balayda. Sumapulak iti pagtrabahwak anak ko. Tapno day gatang ta iti gatas ni ading mo. Sige kasinsin, agnaad gayon dito'y balay. Total, awan kadwami dito'y. Ay na, agyaman unay insan. Sika lang aminan ti amok nga asitgan. Idi pa'y kumangamin ang imay kayo, insan. Ay, mabainak mat ngamin insan. O sige, insan. No kayat mo ti agtrabaho, ipabantay mo pa'y iti babaunan dagiti anak mo. Ay na, agyaman unay insan. Ay, masapul ngamin nga agtrabaho Tapno day gatang ko iti kanan mi nga agiina. Agyamanak, nakasapula kadagos iti panggadak. Uray para inawlaang iti restaurant. Mayatan, tinapatag, adda pagsweldoak. No dumakkel lagi ti anak ko. Ikarigatak to siguro ti makapan iti abroad. Barang mapagasatan na kitjay. Kat maipayak iti napintas sa masakbayan dagiti anak ko. Babasit da pa'y ngamin. Katyak mabalin apanawan ita. Adeta, nakainawa kon. Inakalaan ng timap, tagdalusakon. Tapno makaawid akmatan. Kanayon nga agsangsangit ni ading nanang. Birbirukan na ka. Anya? Santula agsardeng nga agsangit no maturog. Kastaya anak ko. Wan nanang, agungot pa yan ti babaunan da ditoy. Tadi na maanawa. Nauyong ti babaunan da antiwini nanang. Anya? Baon pa'y abaon kanyak. Ung tanak no agid daak. Ay, kastaya. Sige, jak pa'y lang arod sumrak intun bigat. Nyangay ti ginatang mo, nanang.
Sibuyas ken bawang, anak. Inggatang ko tay sweldo kidi kalman. Ni, nagadumot ti sibuyas da ditoy. Gimatang kayo pailaan. Ilakok dagitoy, anak. At aduak, sakon to isursur nga ilako. Ha? Sumurot kami matakan ni Ading? Wen, isursur tayo to ilako ka sibuyas ken bawang. Insan, imadun dagiti sur-sur-sur mo alakom Wen nga rod insan. Saan laang nga nabawang ken sibuyas dagiti sur-sur-sur ko? Apay no dito yon sangot ti balay ti paglakwam. Ha? Total, adumot dagiti aglabas a tao ditoy. Insan, Mabalin aya, insan? katwan apay kit din asaan. Mabalin, insan. Mabitlaan ka kapsata, pila-pila lang nga po, tane. Sisyak lang amin aglaklako. Ay na, talaga ngayon madun ti customer ko. Nagmayat taglako no kastoy. Atoy yung tikat-gata nga, ma'am. Atoy matkan ka, ma'am. Sige, pakiura yung labi iti sukli yun, kakapsat. Insan, apay masapul a pumanaw kayo ngay. Wan insan, adda ngamin inabangan mi a pwesto ijay sentro. Kat adda kwarto a pagturugan mi ijay. Kasta ka di. Sige nga rod, sikati makamo, insan. Penny, lukayat mo. Ininutam to abayadan to'y pwesto nga ababangan. Taila kumin. Ha? Talaga, tata? Ay, kaya't ko ano ilako yun? Ang awan pang cash ko. Iso nga rod ako nakahulugam. Alaan na kami ngaminan na giti anak ni Jabrod. Ila kumin da ito eh. Agnad kami ngaminan ni Jabrod. Kasta ka di? O sige, kaya't ko, tata. Basta inutak abayadan. Awan babay mo kitiya? Sika lang nga rodon ti papakpakan? Sika pa ti agbabae? Agbulimak ka man. Awan serbim a babae. Ay, sos, dagit ang agasawa. Agap apadaman ay na. Di dalagbay ni tikasta nga aramiden da. Ha? Ay, sos. Rimwaran ni Abe. Delikado. Agmerienda kayo pa'y, kabayatan ti panaglako yo. Ma'am. Anya, ma'am. Didak man awagan iti ma'am kunak. O sige, mangan kayo pa'y, tapno di kayo mabisinan. Ado ti merienda dita, ha? Mabati kayo pa, ya? Mapanak iti daduma pagtagilakwan. Ay, napasyar kong nang iti pagtagilakwa kiti natan. Iti mat ayan ti beker iti papanak. Inakmat kumustaan dagiti trabahador ichay. Ay, Diyos ko. Agyaman na ko unay kan ka. Amo ka naggapo amin kan ka dagiti abindisyon. Agyaman na kiti kanayo na panang tartarabay mo kada kami nga agiin na apo. Amo ka din na kami baybayan. Kat dawatag tagtultuloy a panang bindisyon kan panangigiyam kada kami. Penny. Rodel, si Kamat Gayam. Kumusta? Kastoy. Kanayon nga agaburido ak. Kanayon ti panagapami ka ni Abi. Nakabil ko manan. Kat indarom na ko na. Pangasim man. Pautangan na ko may ti pang ariglok ko ni Abi. Amok nga dun ti kwarta mita.
Maasik ako makanyak, Penny. Kan pakawanan na ko, ma. Urnusan da ko man ti amin iti nagbaatan ta. Agdadan na tayo manan. Ladingita, Rodel. Ngam, naragsak kami nga agiin na. Naulimag ti biyagmin. Iso adi na kami kuman nariribukan. Ha? Mabalin ka pa utangan iti kwarta. Ngam no ti kunam nga agsinubyanta. Ladingitak. Ngam tsak kayatan. Anya po kisti kayat mo, Lin? Diya sigud nga po kay skon amare. Makaamukan. Kita amon diya maibagay iti narakab nga rupak. Papintasan nak nga perterme, mare. Ay na! Bagay mo amin na pukis. Tanapintas ti rupam, Lin. Ngam, apay no padasam mati Shaggy. Sige, makaamu ka, friend. Basta maibagay kanyak-anya. Diya po kayo nga maibagay iti narakab nga rupak. Okay nga, Rod. Di ka pilagulimak. Dukod-dutan ka makitam. Ha? Diya kabsat mo da diya, amare. Veron, apay ngong tamti ka anakak. Anyat pasun na. Masurunak. Tila pagpagatang na. Awang nga kwarta. Agulimag kan kunak na may sa. Ay! Veron, di mo layatan iti baot, ah? Anyat mo na nga. Kat duwala ti tawin na. Anyat kahit nagatangin aya. Gumatang kano iti ayam na. Kan mangan kano iti ice cream ka o magkwarta. Ha? Adoy, ala, inkay gatanganan, ading, tapno agtalnan, ala pay laing ti dwagasot, Umdas ayamat dayta, kurang Anayo mo na limagaso, gatang ko iti sidaan ti mabati. Ha? Mabitlaan nga, Rod, Adoy, ala, inkay gatanganan ni Balong iti ay ayam na, takaasimot niyag sangsangit. Talaga nga nalayang ka nga agpukis, friend. Iso nga kayat ko nga si katimang pukis kanyak. Talaga nga papintasam teropak. Ay na, kasi ti kanayon ko nga ibaga. Talaga napintas ka. Sigud na napintas ka. Dato ti bayat ko. Bagi monte soplay na. Anya? Allah, imbis asyak ti mangilibrikan ka, Lin. Ay saanan? Ay na, agtala ka man. Amok tirigat mo, iso nga idulin mo data. Tapno adamat para kanyam. Amok nga awan maigigam mga kwarta, iso nga idulin mo data. Ha? Ay, agyaman nak, Lin. Nagsaya at kaunay kanyak. Wana ata nasaya at kamat kanyak nga gayam mo. Kan maasya na kanyam. Single ka nga agpaiso, ngam awan mati maigigam mga kwarta. Uwan nga, Rod. Maasyanak matyamin kadagiti kakanak kak. Kandagiti kakabsat ko. Kastamot tun kinitatang ko. Ay, nasaan ka nga isuro-suro nga agbalin nga imut. Ngam, panunutam matibagim, Nalo kaya ka nga minunay kadakwada. Iso nga mangnam na madalatan iti-itid mo nga kwarta. Masadot dan nga agtrabaho. Tadalatanam na maanda kanyam. Ay, maasya nagkadakwada, Lin. Ngamin, awan nagkadalan da. Kat marigatan da makastrik iti trabaho. Ay, nasaan nga rason data? Apay nga kanyam. Saan kamat nga nakaturpos iti kolehiyo? Ngam adamat pagsapulam. Depende iti tao data. Adaman nagadalamon no awan no talaga nga disidido ka nga agtrabaho. Adu ti pamuspusan. Manong, tulungan nakman nga maka-abroad. Ha? Panawam ti anak mo? Asino nga iti mga awir kan kuana no panawam? Kadya asawa ka. Dagdagam nga min taiso ti sumapol iti trabaho na. Ay na, namin adun nga imbagak dayta ngam awan dengdenggan na. Dinak matikas kaso. Pag-abroadam ko maaya. Ije Hong Kong. Ay, awan kwartak. Agdiskitar ta. Umutang ta. Basta sigurado
Tapno sana masayang ti kwarta. Wan, Manong. Ikarik, no adda akto ni Jabrod. Agbayad akto adagos ken ka. Apaman ngagsweldo ak. Apay ngaya kasta. Unfair ati kasta nga aramidan. Tulungam ni Viron. Ngamsyak, saan? Kat kapsat na kami matadwa. Marvin, una enta kumapay ni Viron. Tabarang maka-abroad. Tapno sumayat matan tibiyag da. Isyak ati una am atulungan. Talalaki ak. Pangaramata may ti kwarta aya. Pag negosyo ka. Ay, kinapudno na. Awan kwartak, Marvin. Aglunak pa ilang iti pag-abroad ni Viron. Nayuna mon atilon mo. Taylag aman nak, kabagais. Marvin. Adda pa paborito makabsat. No di nag-idiskitaran iti kwarta. Unfair ti kasta, kabagais. Ay, sige. Bayam, takitaag no kasano ti pamayiak. Viron, anyangay, kumusta ti pa nag-apply mo? Mano abulanin ti napalapas. Di ka kadi pa ag-flight? Pagkawanin nak, Manong. Ngam na peke Ano ya? Kasano na peke ka? Kat legal mo't nga ahensya di nag-applyam. Saan ko ngayon tuloy ti nag-apply iti dayjay nga ahensya? Ngamin, adda recruiter ang nangawis kanya. Napeke akmatan. Anya? Kasano nga rotem? Sabi inututang ko lang ti kwarta, Viron. Jak mating gagara, Manong. Jak nagayatan. Sorry. Dahil tangamen, timadikan ka. Maray, itad ka nga itad iti kwarta katakiti kakabsan mo. Kitaan, nasayang lang tintad mo kin ni Viron. Tatang. Katimat intad mo kin ni Marvin, ako na apagpuunan na iti negosyo. Awalan! Nawalda sa aminin! Unay mo't nga minin dagijay kakabsat ko aya. Ngamala, anya nga rod, tulungan tapno mabayadan mi dahil nga inutang ko. Patpatsa, mamatulungan da ka dagijay. Awala ta mo kaon. Lan, kwarta man kiday. Dahil naggumatang iti sidan. Adda sidan na ginatang ko, tatang. Diyan kayat ti karnay. Ikan ti kayat ko. Ikan na kiti limang asot. Nabartek kayon, tatang. Di kayo man mapanaginuman. Maturog kayo kit din. Aglawag no, di lang ikan iti kwarta. Maray, anya sirbim ba single no imutan nak ngamam? Ay, lagi-lagi pa ma, no saan nagabukan niya? Saan ka na itao dito'y lubong? Tatang. Alala, ikan nak iti kwarta. Wano aglawag. Burakag amin na plato kas katabasaw. Pati sarming titawa, burakag! Ay, mabitla nga rod, tatang. Si kamat gayam, Lin. Nakapasyar kamat. Sumar ka? Wanta, awan mat gayaman di parlor mo iya sentro. Awanan, Lin. Inlako takin kukwa. Isong awan trabaho kitan. Kasano ka nga rod tatan, friend? Problema nga rod iti utang ko, Lin. No kaano ang makabayad dat. Tawan mo itong trabaho. Pinadas kong tinag-apply ti daduma parlor. Kompleto damat kanon. Ala, baya am taag damaga kadagita amamok. Barang adati pang isarakandakan ka nga trabaho. Ure babaonin ditan, Lin. Basta do pagtrabahuan.
Kaya't mo tagbalin nga babaonan. Ay katwen Nasaysaya atin ti adda, oray basit ti sweldo. Ngamtay awan apolos. Kabages, adda amok a-fly now pay later. Ag-apply kay Jayan. Ag-abroad ka kiday. Wanmat nga min, Manong. Manumot lat sweldom kas babaunan dito ingay. Saan nga na sa parakan ka? May mayat na agabroad ka. Nakastre ka kon kas babaonan. Ano saklangan? Basit nga rod ti sweldom dita, kabages. Agabroad ka kiday. Uray tawan mo ti gastusam. Ta fly now pay later dayay. Wanmat nga min, Manong. Naimbagkan ka at single ka. Da kami nga ni Manong Marvin at da pamilya mi. Nagriga ta panawan dagiti anak mi. Si ka taga-abroad, ta single ka. Si kalangan dinamnamaan mi ang makatulong kada kami, Manong. Wan nga rod, amumbat nga awan permanente at trabaho. Iso nga, agan anos ka. Di ka madanagan. Tano lumakay kanto, saan da kanto abay-bayan, dagiti kakaanakam. Isudan to timang taripatokin ka, iti panaglakay mo. Saan ati lagat katang medya abroad, nagsweldo ka, maray, ha? Siyak ti pauitam, ta siyak ti amam. Kasumakitam mo it. Siyak lang tinangitulod kin ka dito airport, ta sadot dagi akakapsat mo. Panunutom dagi arigat ka, alak ka. Lumabalain, jak kaya ti agbiyahay, ta maulawak. Ngam, inkarkarigata, kapukin ka. Tatang, may kawaak. May adayo akon kada kayo. Talaga, kasta? Haganos ka. Ulitay, siyak ti pauitam iti kwarta, ha? Tasyak to timang iti kwarta kadag iti kakabsat mo. Nawatam? Wen, tatang. Mala, happy trip. Anak ko, ingat ka. Ikararag mo asapay lakuma. Ta ipangato da adagos ti sweldom. Anyamatan, di upay lang amin ibagat agpaisaw. Ada kayo ti pawpawitan ni kabagis mari iti kwarta. Yimot yu ti sweldo, di kabsat me. Kat kakabsat na kami mat. Awan nga rod. Apay aya adidak patsain. Jak to pa'y makasinsidan iti na emas. Wenno, si kakit di mo ti pawpawitan ni kabagis mari. Biron, ibagaman tagpaisaw. Ay sus, di oray lumnadak di tinagtugawak no pawpawitan nak ni Manong. Ay, awanan! Nakalipatan di kabsatyaw! Awan utang na na imbag anagam no kasta tatang. Siyak tinang mandargan kwa na nga gabrawd. Ngam nakalipat adagosan. Awan pa'y serbina mo ta single. Tadi na tayo amo atulungan. Uray ko ma, no umawag. Ngam awan mat. Nakaurnong siguron day jay. Ngam pangusaran na lang ata iti kwarta na ngay. Apay adi na tayo malagi papawitan. Malah. Bayan niyaw, tano umawag, pagong taktuman, kimutunga kaon, tawan maigatang iti makan. Uray dagiti anak ko, awanan ti pangalaki ti maigatang iti gatas da. Agpapada tayo na. Ay, unay matindi kastoy, magkapaaburido, tawan kwarta na. Di ako magurguraan ti kapsat yun, apay nga awan nga pulos ti awag na. Imbes nga guranyo, kararagan nyo kit di. Ha? Apay, hang kayo nga madanagan, nga mga no adadakas nga napasama kanya na. Tapay nga saanan nga pulos nga agparik na kada kayo. Ha? Iso nga imbes nga pagsasawan nyo, wano guraan nyo, kararagan nyo kit di. Saan ko mga tilang magimulan nyo kanya na ti pampanunutan nyo. Panunutan nyo mat ati rigat na ija abroad. Manang Lin? Imbes nga mang namnama kayo latan iti-itad na. Agtrabaho kayo? No, kayat mo. Ada pang isara ka kanya mga trabaho. Ha? Anya trabaho day tangay? Agbantay iti istorte kapsat ko. Anya ngay at trabaho ti pangisarkam kanyak, Manang Lin.
Helper ni bayaw ko iti truck nga manmanehuan na. No kayat mo, mapangkay jay ta okay matiswildom ijay. Sige man nga rod, manang Lin. Apag iso ngamin nga pimanaw ti sigud nga helper na. Iso nga si kate na panunot ko nga irekomenda iti bayaw ko. Agtrabaho kayo, tawan ng tinamnamaan nyo iti kabsatyo. Hantay nga mo no, adadakas nga napasama kanya na. Tapay nga hanmutan nga agpareknan. Sapay ko tawan, manang Lin. Makonsensyaak, no adadag sa mapasamak kan kwa na. Isyak ti kang runaan anang pilit kan kwa na nga agabrod. Agyaman na ken ka, Lin. Gapuken ka. Adan trabaho dagiti kakabsat ko. Awanan niya man na. Masapul nga aramidam ti kastoy, tapno agnakam dagdiya kakabsat mo. Diyak ngamin magustuhan ti aramida, handa man lang nga mapanunot ti rigat mo itabrod. Lin, umadanin ti panagbakasyon ko. Ni, kat nakabayad ka na iti utang mo. Kasi ti Diyos, nabayada kami nen, Lin. Mayat nga rod no kasta, basta ti imbagak kanya da. Abangan no adanda kas nga napasama kanya, isong hangka nga umawawag kadakwada. Sigurado nga agdandanag da. Bayam nga agdanag da, tapno mapanunot da matibidot da. Lin. Pangkitaan ano napatag kamatlaan kanya da. Adaman kwarta, muno awan. Agyaman nagiti panangisakit mo kanya, Lin. Ngam, agawid ako niti mabiit. Kat jak to nagsubli dito'y abroad. Mare, dakan. Tatang, kumusta kayon? Ay na, kailiw kayo una yan. Arakupan kayo man. Ko mabidlaeng. Kalaat sa ti panagawid mo Tatang, kadya ko nagsubli iji abroad. Anya, abay ngay. Basta, diya ko nagsubli, tatang. Abay ngay, anyalat ko dito yan ngay. Agparlor ka manan aya. Ay, saan, tatang? Tawanan ti parlor ko. Anya trabaho nga rod dito ngay. Agi na naagpay, tatang. Anya, abay, masapol? Ay na, saarin niya oso da ita, inana na ita. Tanarigat ti biyagan. Malaksid no aginanakan itag nanayaon ta isaw. Ha? Kat, agnegosyo ka nga rod tapno dalat tapag sa pula, manong. Uwento, saan pa nga ita? Paginanaak pa, Biron. Kat, adon ti urnong mo, tadi na kami mo't pinapawitan ni tinabayag. Awan, Biron. Tada nangaramata kiti kwarta. Ni, nangaramatang nga iti kwarta. Gimatang ka iti daga? Wano adan limod a mansyon mo? Awan, ading. Kat, apay ngay, nangaramatang nga ro iti kwartam. Nakiboyfriend ka kadi kat hinuthutan na ka? Inintad mo iti lalakim ti kwartam? Ha? Saan, Veron? Kat, ayan nga ro ti urnong mo. Nangususaram, manong. Di mon problema, no anyat nang usarak. Ay na, dakkel ti atap ko. Hinuthut ti lalaki ti kwartam. Masiguradok day ta, manong. Ayan ni Maray, tatang. Jakmat makikita rumor iji balayo. Adda iji balay agpadpadakal. Maturog manganlat kuen na. Ibagayo nga minatag trabaho. Apay nga minanagawid kat nakabrod lang arudan. Uray 10 years na kumapay ijay, mabalin. Tapno makaurnong. Jakam mo Simadot mo tanda jakab satyo. Masurunak. Masikura nga mangkit kita iji balay. Jela agil ilad tar aramidin na. Agmalmalem nga agil ilad. Kat, mandaran yung matngamin Ay na. Ungetak nga unget. Ngam awan madangdanggan na. May stress aklang. Nan, tasyak man ti mapan mang sermon kan kuana?
Manong! Bigbigat na nakailad ka. Apay, awanan terapap mo itibiyag. Kastamlatan ni tagnanayon. Imbes sa tulungan ni tatang agtrabaho. Kargom ni tatang iti panaglakay na, tas ikatikad kadwana titi balay. Agtrabaho ka agsalukag ka. Sana kasta maturog mangan latam mo nga ramidanan. Uwan. Agpaimbagag pa'y, Biron. Apaman niya gimbagag. Agtrabaho ak tumatan. Pambar? Sa bagay, kastamot na talaga ti kanayon nga irason na iti pambariti sa sadot. Ibagada nga agsakit da nga uray saan mat. Ngam, ti kinapudno na, talaga masadot da lang agtrabaho. Ay, sus, urahan kan nga agawid, mare. Agyan kan ito'y balay, ta siyak timang tulong kanyam. Agyaman na, Lin. Idak man viit, Lin. Maulawak manan. Ay na, kakaasi kamat. Sige, agida ka. Ay, nagpusyaw kamatan. Kas ano, nag-follow up, check up ka. Saanan, friend, tanaibusan ti kwartak. Kastoy kon. Urayik lahin ti kideng ko. Tutan. Awanan ti pateng ko iti pamilya. Ay, ala, saan hanggang agsaw iti kasta. Ay na, ada ka asin niya po Diyos. Patsak nga hana ka nga baybayan. Bayam, ta sumapulak iti mabualin nga pagpatulungan ta tapno maipaagas ka. Kan, ibagam nga minan kadatatang kan kakabsat mo ti kasasaad mo. Saanen, friend. Tadyak kaya tamay na yun nagpay apagproblimaan da. Anya? Ha? Masapul nga ibagak. Siyak timang ibagak. Dato ti findings da iti kabsatyo, Marvin, Biron, kan tata. Basaan nyo? Ada brain tumor ni Mare. Anya? Masapol ka no nga maopera. Kat medyo dakkel ti magastos iti pan nakaopera na. Sapay, awan makukwarta. Uray siya ka. Pangalaak nga iti kwartak. Nagaduntupay nga utang kon. Di nakarkaron yawan kwartak. Kat agtitinulong tayo Agsolicit tayo no iso. Patsak nga makaornong tayo iti kwarta no agtitinulong tayo nga agremedyo. Sapay, busy ak. Uray siya ka. Aduter aramidak. Di nakarkaron kanyak. Adaw ti agur uray at trabaho. Tanudyak ag trabaho. Awan met lamutay. Ay una kayo matan. Ag nga ngabitan kan patay jakab sa tiyo. Ngam kastapay lang ti sa uyo. Idi napig sa padyagayam ko. No agkid daw kayo iti kwarta. Itad na nga dagos. Urawan mabate para kanya na. Basta da maitad na kada kayo. Panunutan nyo matatiado nga sakripisyo na. Nag-abroad para kanya yo. Dandan itad namin nga sweldo na kanya yo. Sanlangan nga nagpawpaw ide adan rek-rek na na iti bagi na. Taingat-gatang na iti agas na. Lin. Sa itatay so ti agkasapulan iti tulong yo talikodan yo. Kapamilya yo pay matngaron. Anyat klase yo nga tatao? Napataglang di tao kada kayo no ada pa kay ranudan yo. Ngam tatawanan kwarta na kasta kayo. Akaslasaan nyo nga kapkapin ano. Ala, agtitinulong tayo nga mangpagas iti gayam ko. Laglagi pa nyo nga narigat ti makarma. Manong, kumusta kan? Grabe mo't gaya man tikim mo't tungam. Kan, nagpusyaw ka. Mayatlat tamat. Agyaman na kaimay kayo. Kailiw kayo na makita. Kabagays, nakakaasim at tuntilangam. Italaan da ito ay. Patsik nga gimbagag tumatlaan. Anak ko, pakawanindak, kolak no, agpampambar kala ide, pakawanindak ko ma. Uray siyak, pakawanindak ko mamanong.
Diyak ni namnama kas titi pagtungpalam. Sapay ko matamapakawan da kami. Ado tinagkurangan mi ka. Pala. Gustuhan. Diyak kaya't nagsangit kayo. Pang-aasiyo. Saan ta kasangitan? Kasi bibiyagak pailaan. Agtitinulong kami nga agdiskitar para iti pagagas mo, Manong. Patpat kanda ka, kandi may kaya tamapukaw ka kada kami. Pagyaman. Patpat gan kayo matunay. Congratulations, Ali, anak ko. Nakagraduar ka matlaan nga niti kolehiyo. Agyaman ak nanang. Agyaman ak iti adwa sakripisyo yo kinitatang. Para kada kayo amin dayto abaligik. Ay naayat una iti Diyos, ta iso ti kang runaan na ng tulong kada tayo. Tapno makalpas kay ti panagaadal mo. Wan nanang, makatulong akong kada kayo kinitatang. Agsapulak adagos iti panggadak, nanang. Tadakan ka dayta, anak. Kaya't kumati makatulong kada kayo, nanang. Nang runa iti panagadal ni Maymay akabsat ko. Ay, kat pagyamanak no mapanunot mo ti tumulong, nakong. No addan panggadak, isardeng yun tumatan ti mapan makilablabada, nanang. Agina na kayon ton. Napigsaak pa'y, anak. Kabailak pa'y tagtrabaho. Isupay titangdan ko amapan makilablaba. Imbagla pa kitsinda kiti sidaan tayo iti inaldaw. Laida, bakit? Ha? Ay, nabartek manan ni tatang si Mangpet, nanang. Ay, wen nga rod. Ala, mapan kan iti silid mo. Taasi ka suwakon ti amam. Agar mo sarkan, tamnusan ka maladaw iti trabaho, mlakay. Wen, tani, aldaw gaya man. Naimbag ta riningnak, Laida. Ay, Nagunagan day ta sinay mo, Laida. At na problema, masyanak lang amin iti langam, lakay. Nagkutungkan. Isublim ti sigod a pamagim. Idisan ka pa nga umininom iti arak, nabakid ka. Ang amita nagkutungkan. ay na, ori na kutungak. Dahil ti akmat bakit? Danag mo na ya. Ay, nuapay nga na di mo may sardeng ti panagin inom mo Minalam mabartek ka. Awampay aldaw asan ka mabartek. Lagi din. Magan kamatan. Baybayaman day ta arak-arak at topikom. Ken sardeng amon timang sirsirmon kanyak. Bakit? Uray, taday tamat latibisyo. Anya, dyan baga dya asawa mi ti cellphone. Din daw. Himawag manin ni di kalman. Di ka kanuman anawa. Dayta ka dilang tirason tatang. Iso nga may kayo diti balay. O may kayo ag sermon? Sardegam nga minen ti kasta nga ramid mo. Din daw. Parparigatim latabagem. Iti kasta nga raramidem. Anya ko mati pakarigatak nga itatang. Pagaragsakak kidi Liwliwalaeng met. Agas ti bambanog ako nada. Agmalmalam nga dagit opisina itinaldaw. Siyempre, kasapulak mo ti pangagas ko iti bambanog ko Mangted kiti ti sakit day tangarak. Nang runakit ka na yun met kanon. Kuna di asawam, aminalem ti panagbarbartek mo. Maasik ako may ti pamilyam. Awan mo ti pagkurkuranga kiti pamilyag, tatang. Wen, aklonak. Kanayon nak ngagbartek. Ngam ititid ko mati pagrebengak iti asawa ken duang anak ko. Saan da mabisinan? Ken amoyo mat. Nakalpas iti panagadal na tinaunang anak ko.
Kat tinaude, makatawan lat urayanan, makaturpos tumatan. Kasamot nga rod tabagim Saan apanangi daw dawat? Kasanon no agsakit ka. Kasanon ti pamilyam din daw. Sa nabale, nakaadalan ti nauna nga apo ko yo. Tilaangan buridak nga apo ko yo, ti saan pa'y anakalpas. Imposible abay-bay andan to ti nada, inton mataya kon. Anya dayta nga ibagbagam din daw. Matay nga ibagbagam mat. Katuan mat tatang, amin tayo agturong dita. Ubing man kan lakay, saan nga amo tigasat na. Matay tayo amin, tatang. Oh, adto yung allowance ni Maymay nga ading ko, nanang. Ay na, agyaman anak ko. Ay, talaga makatulong kan, manipod addan trabaho. Isardeng yun ti panaglablabayo. Tadakmat na makatulong kini tatang, nanang. Ay, anak ko. Please, denggendak ko mananang. Dito'y kailatan balay. Tada kami ti ilabaan nyo nga agama. Siyak ti mang tandan kada kayo. Alaman laengen. Makamu ka no kasta ti kayat mo, anak ko. Laida! Ayan mo! Laida! Umay ka man! Bakit? Tatang! Adda di tabalay ti landlady tayo ni nanang. Napan nagbayad iti abang tayo. Hingkaya man. Tayo timplan na kiti kape. Siya kung tagtimpla iti kapeyo, tatang. Saan? Di mo amo titimplak. Di nanang mo tagtimpla. Hingkaya man. Ha? Urayan tayo nga rodan. Tamo ka mabit lang di tabalay ti landlady tayo ni nanang. Ringan nagtorno at ni nanang mo Ay, well, ata pa'y allowance mo. Ditoy. Ay, inikanak ni Manong iti kwartak iti nagsweldo, tatang. Lalaki din. Alay mo. Makamukan iti data. 5 gasot data. Katanga mamin na kayat mo. Ditoy pa'y. Ha? Kuka mamin na kwartak iti bulsa ka. Lala. Bakit? Nakagtrabahon. Tay bilin ko din do Sapay ko matasan ka manan na mabarte ka sumangpet. Nay ka na ya. Liwak la daytan, konakmat. Ay, wen. Nalipatak mo tan. Nagswildo agay medical man. Ato yan. Bayadam to amin na nababayadan diti balay. Itad munto matan te pagbayad ni Maymay edi pagadalan da. Lakay, imbis sa paggatang mo iti arak ti daduma asweldom, urnungam laengen. Urnungan ta, tapagbalay tanto, tapno saan nga agnanayon nga agababang tayo. Wen, dagitin to ang nagtantagi patak dari ti babalay da. Makikabalay tantulat tan akad ako hata bakit. Anya, ay, adan tumatan kabukbukudan da a pamilya. May mayat matlaan no adda may lasin na pagnaadan ta. Uray basit abalay, basta da pagnaadan ta. Daytay saan kumamot nga agab-abang nga kanayon. Wen. Makaurnong tantulat ta konakmet. Basta dinaklapdan iti panagin inom ko. Taagas la ti bambanog ko na ita. Bakit? Nanang, no aday intriga ni tatang asweldo na kada kayo, idulin nyo. Wan nanang, da kami ti makamoy ti amin na masapsapol iti pagababangan tayo. At damat ang trabaho mi ngagkabsat. Aniya? Wan nanang, siyak tagbayad iti bil ti danong kan silaw. Tanimot manong ti makaamoy ti abang tayo. Wan nanang, kastamot ang nagiti masapsapol tayo dito nagtibalay. Ay na, agyaman na anak ko. Nalakit, tulungan dak nga raw namang bagbagay ti amayo.
Tapno isardeng na matan ti pa nagbarbartak na. Dito ti suldok, Laida. Ay, pasensya ka ta. Nakisayak man ti suldok. Bakit? Saan ba't nga ron ta mabalin na jak matagastos? Iti pa nagsasangom nga agagayam. Ay na, Dindo, mapmapanan ti tawon. Lumaklakay kan. Agnakam ka kumamatan. Nanakamakmat, bakit? Si kakit imat. Rugyan nakmanin ako rak. Ay, kasyam man tabagim. Ipatpatagda ka kadagiti anak ta. Apay, kayat mo ti agsakit. Anya ka laki din na ya. Adaya mati tao saan niya agsakit. Bakit? Amin tayo. Makaptan iti sakit. Amin tayo kat matay. Laida. Saan ka mabuteng matay? Ta agturong tayo amin dita. Nakasagana ako na matay. Bakit? Ay na, saan man akas sa tibagbagam? Anya ka kadi? Nalala. Idulin mo kitin ti swildok. Bakit? Makamukan iti dayta. Owen? Makamukan o idulin mo. Owen no, saan? Kwartam daytan. Bakit? Nay, Rita, kaanakan. Si kamat kayam. Naimbagman ta nakapasyar ka. Awanta, ade importante nga ibaga kante. Sumrak ka kaanakan. Umay ka. Agyaman na kante. Kat, kumusta matan nga dagya kakasinsen ko? Kumusta nga'y matitrap-trabaho da? Mayat, kaanakan, nagagutdang agtrabaho. Kan isudaan ti makakaamoy ti amin na paggastusan di ti balay. Ay, nasayat nga ro da, ante. Makilablabada kayo pa lang. Ay na, saanan, saan na kaya't dagiti kakasinsin mo. Didak palubusan arumwar. Asikaswak lakano idan nga agaama. Akat, wana ante. Kakaiso na nga nakadalan na gaya anak yo. Kat, kamusta matan nga ni Angkal, nagbalbalewan. Saampay nga raw, artiklat tamot nga ginggayta. Apay ngay, lumakla kayan, di ba lang nagbalbalew? Ay, diyak mo'y tinayjay ng Uncle Mau. Awam mo dengdenggan na. Ragragsak na lakanon dayjay. Iso abay bayak man laangan. Ay, unayan ni Uncle? Ay, ungayam, iso ngay mayak tayo lakla ko medya dadu mga pasati dagame, ante. Anya? Nay, apay nga ila ko yung ay. Kasapulan mi nga men te kwarta. Pag abroad nila kaya ko. Awan mat nga men pag-alaan may te kwarta. Iso nga ila ko men adya dadu mga dagame. Aniya? Da kayo te mo na nga napanunot ko nga pangilakuan, ante. Numabalin kat dya kayat nga ila ko iti sabwali nga tao. Da kayo te kayat ko tapno datayon to te agkakaaruban o bilang laang. May kit kayat ko ah. Sayang day dya adaga. Sapay napintas ti lokasyon tayan ti lutiyaw. Sige nga ron, ante. Da kayo langan ti manggatang niya. Addang rod kwartayo a paggatang yo, nanang? Wen nga agpaiso, nanang. Adamot urnong ko. Mano ti kasapulan yo. Ay na, saanan anak ko. Di yo kisayan dagiti urnong yo. Tapara iti masakbayan yo dagita. Umdas ti urnong ko. Amang ano nangina ti panangila ko ni Insan Rita iti dagada, nanang? Basit laang jay laklako na. Kanalakalaang ti panangila ko na kanyak. Tawan mo't sabsabalay. Adda aya urnong yo, nanang? Wen, adda. Ngam di yu ibagbagay iti amayo ah. Diyak kaya tamamuan ng adagatangan tayo adaga. Tapno masurpresa. Ha? Diyak pulos kiniskisayan nagiti inyin intrigan aswildo na kanyak. Tada kayo mutan ti makakadang agas-gastos dito balay. Awan mo't paggastusak. Iso nga imbangkok dagiti inted na kanyak. Ay na,
Diyan ni malpasan ti balayo, Auntie Laida. Wen nga Rodrita, kasla kaano la idi na irugi. Ita, malmalpasan. Kat, agyang kayo ito yan, numalpas ti balayo, Ante. Wen ari ta, umakar kami to dito yan na pa na malpas. Ngam, talaga kadingahan nga mo na angkal dato nga balay. Jack imbagbaga kaanakan, tapno masurpresa. Bakla at to no ibaga ka naggapo amin iti sweldo na tinahigatang iti daga. Ganto'y may patpatakder abalay. Ay, sabagay, nasingpat ni angkal nga ure ka na yun nga agbartak. Di jamat lang kinabartak na ti problema kanya na. Di ba, Ante? Wen matkit day, Rita. Day jay laang ti bisyo na. Ay na, narabyan ka man na si Mangpet din do. Bueno. Ito, oray nak, pinapintas nga asawa ka. I miss you, bakit? Nala, sumrag ka din. May kan. Apay na kita nagadawa traveling bag dito isalas. Sino te pumanaw? Ala, maturog kakit din. Inton bigatin ti panagsarita ta. Sige. Dito yan sa pati pagdurog. Ay na, ay, ala, aklangan ti ulas kanpungan na. Nasigurado, jak mariing day tuyo no nagidaan. Nay, aguro kadagusin. Mas daaw lakit ni dayto. Gapo kadagiti nakita na traveling bag ditoy. Di na amaw nga umakar kami inton bigat iti ka barbaro abalay may. Masurpresa lakit dito asawak. Ammo ka maragsak. Kadsapay lakuma. Tagbalbaliwan ti asawak. Ay na. Ay, agsapa manan. Agyaman na kapo. Tainikan na kami manan iti sabaling aldaw. Nanang! May! Umay kayo! Tatang! Apay! Ay, bumangon na kadagusan. Apay, anak ko! Hindi, Tatang. Sana makasaw. Kasla marigatan niya gangas. Sana mariing. Diyos ko! Dindo, green ko! Tatang! Sige, kung ko naman ako! Itaray tayo di hospital tamayaw! Agaling ka Dindo! Pangasin! Di na kami kumapagdanagan! Agaling ka! Anak ko, ikamang kita iti pangiluganan tayo tamayaw! Itaray tayo di hospital! Oo, Nanang! Saan ka pa amatay dito? Aging magkapay. Nindo. Patkan kayo. Pamilya. Tahan niyo. Lakoy! Tatang! Wanan. Tak. Kuma. Hindi. Kuraga kata kayo. Dindo! Pag-asim ka niya! Saan ka pa niya matay? Tatang! Dindo!
Umay kayo kumamangan. Di kay nangnangan apulos. Diyak makapangan, anak ko. Nanang, sublatan da ko'y nagbantay ti bangkay ni tatang. Inkay pa'y mangan. Awan ka, anas ko, amangan. Saan nga mo nagtitaraon kanyak? Nanang, amangan nagsakit kayo iti saan niyo panpanangan. Wanmat nga minanang. No kayat yo, inakalaan ti kanan nyo, tauray dito kayon amangan. Alan, ading, inkaalaan ng titaraon ni nanang. Wan manong. Awan serbe dagiti sorpresa kiti amayo. Tasaan na nakita ti balay nga impatakder ko apag naudan tayo kuma. Anyangay. Kat di tayo mat ninamnama akas ti mapasamak kini tatang. Nanang, di na matan nalasatan ti panakaatake na. Nagsakita panunutan anak ko. Kanjak pulos ni namnama ato'y balay a sorpresa kalkuana. Isumat ngayam ti pakalamayan na. Kakaasimat ti amayo. Ala, di kay unay agladladingit ta makapadakas day takada kayo. Aklonan tayo ti amin. Ipatpatag ko na iti amayo. Nauray ka nayo na mabartag. Nadungulat ta kada tayo ti amayo. Awatan tayo ti amin. Ta amin tayo. Mapantay amin kan patay. Anang, di tayo lamo no kaano. Iso anas ka na kanayon tayo nakasagana. Nanang, tapno makapagbabawi tayo pa nga muna kadagiti nagpasunan tayo. Sakpay ti pupusay tayo. Uwan anak ko. Nasakit man nga aklunan. Sige, ikarigatak nga aklunan ti pupusayan ti amayo. Italagmin kan ka ti amin, Diyos ko. Ti pagayatam ti matungpal, Apo.